3. maj. Kako tražiti oprost? Vjeran je on i pravedan, oprostit će nam grijehe. 1. Ivanova 1.9. Sjećam se da je jedan od mojih profesora na fakultetu govorio da je jedan od najboljih testova nečije teologije u stvari učinak koji ona ima na naše molitve. Ovo mi se učinilo istinitim zbog onoga što mi se tada dešavalo u vlastitom životu. Noel i ja smo se tek vjenčali i uvodili smo kao svoju praksu to da se molimo zajedno svake večeri. Primijetio sam da su se moje molitve drastično mijenjale dok su me biblijski predmeti oblikovali i duboko uticali na moju teologiju. Vjerovatno je najznačajnija promjena bila u tome što sam učio kako da iznesem svoj slučaj pred Boga na osnovu njegove slave, počinjući sa sveti se ime tvoje i završavajući sa u Isusovo ime, je značilo da je slava Božjeg imena cilj i temelj svega za šta sam se molio. A kakva je tek snaga došla u moj život kada sam naučio da se molitva za oprost ne treba zasnivati samo na apelu za Božje milosrđe, već i na apelu za njegovu pravdu, pripisujući svu zaslugu skupocjenoj poslušnosti njegovog sina. Bog je vjeran i pravedan i oprostit će nam naše grijehe. 1. Ivanova 1.9. Osnova za oprost grijeha je jasnije otkrivena u Novom Zavjetu nego u Starom, ali ta osnova, naime Božja privrženost svome imenu, ostaje ista. Pavao nas uči da je Kristova smrt pokazala Božju pravednost u nekažnjavanju grijeha i dokazala Božju pravdu u pravdanju bezbožnika koji se oslanjaju na Isusa, a ne na sebe. Rimljanima 3 od 25 do 26. Drugim riječima, Krist je umro jednom za svagda da bi skinuo ljagu sa Božjeg imena zbog onoga što izgleda kao užasna nepravda. Osloboditi krivice i grešnike samo i isključivo zbog Isusa. Međutim, Isus je umro na takav način da je oprost zbog Isusa isto što i oprost radi Božjeg imena. Nema nepravde. Božje ime, Božja pravednost i Božja pravda je dokazana u samom činu proviđene žrtve koja daje čast Bogu. Kao što je Isus u svojim posljednjim satima rekao: sada mi je duša duboko potresena i što da kažem, Oče, spasi me od ovog časa, ali sam radi ovoga i došao u ovaj čas. Oče, proslavi ime svoje. Ivan 12 od 27 do 28. Upravo je to ono što je Bog i učinio, da bude i pravedan i onaj koji opravdava onoga koji vjeruje u Isusa. Rimljanima 3, 26.